Turabasoje mwe bakunzi ba Nyuruga TV ni kuri uyu wa kane imikino ya shampiyona iraza kuba isubukorwa. Ikipe ya Police FC iraza kuba icakirana n'ikipe ya AS Kigali. Murabyibuka ikipe ya AS Kigali yaje kuba itsinda ikipe ya Espoir ibitego bine ku gitego kimwe. Iyi kipe ya Police iraza kubihura n'ikipe ya AS Kigali. Ni ikipe iraza kuba ifite rutazamu wayo araza kuba afatanyije n'aba basore b'ikipe ya AS Kigali. Amakuru turaza kuyakomereza hanze y'u Rwanda. Ikipe ya Simba Sport Club ikomeje imyitozo kuri uyu wa kabiri yitegura imikino ya shampiyona. Turaza kuva muri Afurika twerekeze mu mikino ya UEFA Champions League. Ni ikipe ya Manchester City. Mu by'ukuri iyi kipe ikomeje gushaka uburyo yakomeza mu mikino ya kimwe cya kabiri. Iyi kipe iraza kuba ikina n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Murabyibuka umukino ubanza wabereye Parc des Princes, ikipe ya Manchester City itsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 2-1. Ni ikipe ya Paris Saint-Germain iraza kuba isura ikipe ya Manchester City ku kibuga cyayo Etihad. Ese biraza kugenda bite? Ni ikipe ya Paris Saint-Germain iraza ishaka kwishyura, mu by'ukuri ishaka kureba ko yakomeza igakoramo iki. Nimutinde ntimurambirwe, turaza kugaruka mu kanya. Yari Nigifashe Patrick. Turagarutse bakunzi ba Nyuruga TV. Murabyumva nkuko mubyumva mwinanga. Ikipe ya Police Football Club mu by'ukuri ni ikipe ikomeje gushaka uburyo yazamuka muri iri tsinda. Ni ikipe ya AS Kigali ni ikipe nayo iri kugerageza urebe ko yazamuka muri iri tsinda. Ese nama ekipe yombi mu by'ukuri afite inyota yo kuba yagera ku mukino wa finali cyangwa se mu by'ukuri yakwikarifiya? Nama ekipe yombi mu by'ukuri yugiye kureba ni ikipe ya Polisi, yego ifite abarutazamu bakomeye, yabivuze Jose Fisto Nkinzigabo. Ni bamwe mu basore bari kugenda bafasha iyi kipe ya Polisi. Murabyibuka ibi bitego ikipe ya Polisi yatsinze ikipe ya Etenseri ibitego 4, hari harimo igitego cy'umusore bita yabivuze Jose Nkinzigabo Fisto ku bitego 2. Murabyibuka ni ikipe mu by'ukuri yatsinze ikipe ya Etenseri ikomveka ibitsinda yabikoreye mu by'ukuri yarushije cyane ikipe ya Tetse. Kuri iyo ugiye kureba ni ikipe ya AS Kigali mu by'ukuri yego yaguze rutazamu Kwizera Pierrot, igura Hakizimana Muhajiri. Ni Hakizimana Muhajiri nawe ujya kureba ku rundi ruhande ni umwe mu barutazamu bayoboye ubusatirizi kugeza ubu mu ikipe ya AS Kigali hamwe n'umusore Chabani Hussein Chabarara. Mu by'ukuri uyu Chabarara nawe murabyibuka yatsinze igitego cyihuse cyane ubwo yarakorewe ikosa, uyu musore agahita atsinda igitego. Mu by'ukuri iyi kipe ya AS Kigali ifite abakinnyi beza. Ni umukino w'ishiraniro uraza kuba kuri uyu wa kabiri. Ntimuze gucikwa, mu by'ukuri biraza kuba ari ibicika. Reka munyemerere tuve kuri aya makipe yombi mu by'ukuri ahatanira igikombe cya shampiyona, ariko reba ko yahangana namwe mu ma ekipe duhora twitezeho ibintu bitangaje. Ikipe ya APR Football Club ifite n'igikombe cya shampiyona giheruka. Ni ikipe ya Rayon Sport nayo iza ku mwanya wa kabiri, cyane ko n'ubushize nayo yari yageze ahantu kure cyane ijya mu mikino y'Afurika. Mu by'ukuri murabyibuka n'aya ma ekipe nayo akeneye kuza nayo apushinge arebe ko yatwara ibikombe mu gihugu cy'u Rwanda, nayo akareba ko yaserukira iki gihugu cy'u Rwanda. Munyemerere tuyaveho tujye ku mugabane wa Afurika. Ni ikipe ya Simba Sport Club. Mu by'ukuri iyi kipe ikina mu munyarwanda Meddie Kagere dukunze kwita MK14. Iyi kipe ya Meddie Kagere bita Simba Sport Club, iyi kipe itari gukinisha uyu murutazamu twemera w'umunyarwanda Meddie Kagere. Uyu Meddie Kagere mu by'ukuri uyu mutoza w'ikipe
uyu mutoza w'ikipe ya Simba Sport Club akaba atari kwifuza kuba yamukinisha. Mu by'ukuri biri kugenda bibabaza abafana b'iyi kipe ya Simba Sport Club. Reka tuve ku mugabane wa Afurika tunyarukire mu mikino ya Champions League nkuko mubyumva muri iyi nanga. Ni imikino ya UEFA Champions League mu by'ukuri aho bigeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Ama ekipe ari kugenda akuranwamo mu buryo bukomeye cyane. Ikipe ya Manchester City iraza kuba iri ku kibuga cyayo Etihad. Ikipe ya Paris Saint-Germain n'abarutazamu Kylian Mbappe, Neymar baraza kuba bafasha iyi kipe kuba bagenda bitwara neza ku iki kibuga cya Manchester City, dore ko kuyihatsindira iyi kipe ya Manchester City ari ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri. Reka tubihanga amaso. Iyo tugiye kureba ikipe ya Manchester City isabwa kuza kugenda inganya n'ikipe ya Paris Saint-Germain kugira ngo Paris Saint-Germain ibe yagenda ivamo cyangwa se ibe yajya kwishakisha ikareba ko izagaruka mu mikino ya ziri. Paris Saint-Germain irasabwa iki kugira ngo ibe yakwikarifiya, ibe yakomeza mu mikino ikomeza? Ikipe ya Paris Saint-Germain ikintu isabwa ni ibintu bibiri: kuba yatsindiye ikipe ya Manchester City ibitego 3-0. Urumva ko ni ibintu bigoye iyi kipe ya Manchester City kuba waza uyitsindira ku kibuga cyayo. Birumvikana nubwo nta bafana bari muri stade, ni ikipe ya Manchester City mu by'ukuri iraba ifite experience ku kibuga cyayo Etihad. Urumva ko kuba waza ukayihatsindira ni ibintu bigoranye cyane. Ikipe ya Paris Saint-Germain irasabwa kuza mu by'ukuri ifite umuhati cyane kandi ikaza kuba ifite ubusatirizi bucyaye. Nekereza ko uyu mutoza Pep Guardiola ni umutoza dukunze kubona akina imikino itadefanda cyane, akina akwataka, uramwataka akwatake. Mu by'ukuri uyu mutoza Pep Guardiola ni umutoza w'umuhanga. Reka tubyitege, turaza kuza kuba tubihanze amaso ku kibuga cya Manchester City Etihad. Aya yari amakuru avugwa mu mikino. Mwari kumwe na Niyifasha Patrick, mbasezera mbabwira nti hasta la vista.